Auxilium Roilang Institute for Sustainable Empowerment arise pendeng reh nen gesni kelas samya ke kor ya ki kor su Jaiñ saki ar Ngut ki Nongshah Hikai ki bala pendap ya ke training program. Hakani ke program Pynkup buram la penlong ha plajong ka ARSTC Nongston pendeng reh layu i bagi Nongshah Hikai ki yok priang ya ki certificate naga company Radiant Infonet New Delhi ke ba la itu ya ki kam ki bat ki sap ki phong jong ki. Kini ke program Aji Hikai ke ba la penbiang ru ya kini bentar rengkat bat kita so la tengkar Clear State Skills Development Society MSSDS hapok ketenat labor leng ba skills mekalia. Training konsep kadai nganget ru P1 channel training de nama babane iku akan kamai jak po de dan bentar na penonton ke profil yo training yo kamai jak po leng ba ni skills profil yo. Cái bafile menta kan set ya ka direction yang pi ya cái bafin hadin habur success yang pi menta pokoksan kalau bafin gain experience kan Mentang ini pai jenong cuman kesunang hanong ba shalong